Statement ithi cebo lenkosi Manzini ndirikhomba ngara Thaddeus Mpofu nechikonzero chokusachengeta vana asi mwana akati amitiswa ari form 1 akarodza ega ndisipo. Thaddeus Mpofu ute handina kurodza mwana. Mina okungenza ukuthi ngithi yena uThaddeus walobolisa umntwana. Ngithe yilo mntwana ezithwele ekhaya. Usebele wafona, ufonela umntwana wathi kumele siye ekhaya. Ejombe kuba kwami. Ubaba wakho sesicedile nabantu bakuthini. Mina ngasuka ngabe usebele ngenyawo zami. Ngithe mfike khona ngale ngafonela nabesebele nje ukuthi thakathomiri wakusakeni nje. So uthe enjalo ethe khona imele lesidakeni mina ngabuyela ngikhaya ngathi amele zamfica ekhaya angikwanisi ukuthi mina ngiyena esidakeni. Ngabuyela ngikhaya ngithe ngiyele ekhaya umntwana wakhululeka. Umntwana uthe sekhululekile umkhwenyana wabuya. Umkhwenyana wathi thina sesicedelane nobaba sesivela lokho. So sokusele wena. Ngathi hayi mina ngikwanisi umkhwenyana ukuthi ngimukele into zami. Ngenxa yokuthi mina ukuthi ngikwanisa ukwamukela izinto zakho ngingedwa uyangivumela ngomthetho. Ngoba ngikwazi ukuthi ngihambise izinto zami. So kuthe so kuloku isikhathanyana. Umntwana uthe emlandile nesithi ngilanda lokuzeni umngane. Umntwana wasesithi uyamfonela lapho umkhwenyana wena kukhanya sokunomuntu endlini ngale sokulomfazi. Mase ngithi mina ekela ngugadise ngihambe ngiyochiya. Ngabe ngikhipha imali. Ngahle ngaye eshule. Ngithe siyangena ebhasini. Usebele wahlwanisile lama audio wakho nalapha. Ngacomplaina mina ngathi lokufuna kuhamba njani ngenxa sithi mina isisifante ngisenzayo yini emntwaneni. Umntwana lapho nje ukuthi yena lina selivela lobola wathi vele wona kuwe kasiloboli sesakhulumelana thina ubaba wangapha lo baba wangale ukuthi sifuze thina siloboli. Ulokuzeni wabo usadombo wabo wakhuluma la ukuthi selivela lobola esidakeni. Ngeke umntwana lo uform 1 wayelotsholi shule iminyaka emingaki? Ubele 15 years uzele umntwana we 16 years. Yayizwa. So efonini lapha besiphendulana losebeleni lama audio lama ngendaba ngihamba kwabo. Bayikhuluma egcekeni ukusebenzela isidakeni. Ake sizi i-order yithi. Phaza sizi. Ikhuluma okomlilo. Alamlilo. Khona umntwana wakho lo under age manje. Angizamile ukukhuluma labo dlamu bafika bathi asikamali. Ayikela niqedele ikuyacisha manje ile problem. Le umbuzo ukuthi kathesi sikhuluma sokubona Ule 16 years. Kodwa wena wabhobisa phela. Hayi i-track record ungafonela ubaba wakhe. Ngomuthi mina imali ababuyela $100 umntwana mina uthe sengena esikole. Ngakhuluma la yena ubaba wakhe. Ngamuthi mina imali yami engifunayo i150 ukuthi ngihambise umntwana nami ngaphi. Esikole ngoba besihluphana. Ngithi waphiwa phela imali etrack record. Hayi ngahle ngafuna khona ukuthi ngakalethi usodo. Abanika nge-track record. Ngamfonela. Uyahamba nje. Ngamfonela yena ubaba wakhe. Ngathi Sabelinde imali le ebuye lapha mina ngangibona nge-track record. Ngoba imali le mina ngithe ngifuna 150. Ngithe ngifuna i150. Imali yami umntwana. Ngayithi Ngathesa usayifuna. ngiyifuna. So bona bandile ma Jalo nje. ayi ngithi imali yami yesikole ngikhiphile. Ngathi imali yami yesikole. Imali yami yesikole fees.
ufuna kuba ngathi imali yami yesikolo ngiye ngiyifunayo ngabe sithi babuya la kabalethi imali yami mina kanjani engayihambisa esikolo iyamfuthela ukuthi ngiqeda ukubhadala imali yesikolo umntwana ukuthi sebalekele okay ngathi i-track kuno kanye yona ngamfonela ngathi mina hayi i-track lapha ukubonisa asishuthi iyathonza ukubonisa antu yabona umuntu wena ungatufuna nale imali yokuthi uhambise umntwana wakho esikolo uyifuna kwabanye abantu awungasobanikazi bomntwana manje ngafonela ubaba usithi ufuna anti yena uyise munye umayo ufuna ukuthi ulobolisa lo ufuna imali imali yami kayiphenduki imali yami kanti njengelani lithatha umntana wami lina limkhiphe esikolo ngasithi ngifikisa umkhwenyana mina ukuthi ezibuhlungu ukuthi ekhiphe umntana esikolo yena umkhwenyana no-15 years wena indaba yakho yokuthi uthi lona ngumkhwenyana vele iyakubiza ngoba phela ayizemkhwenyana khona sizo sukuma ubani thathe isipho khona sizo ithathe sorry wela mai wake wakalifonera wakatisho mai vacho vakatifonera mai vacho vakatifonera vakati ndabata mwana nemukomana ndikamurova mwana akadi akaenda mwana aenda mai vachona bheki vachifona waive usiku kumatweni vakabva vafona vakati ari kuramba kudi kudzoka vati mwana ari kuramba kudzoka vadero ndikati asi nyaya yedu inoda izivise mapurisa ndo pandakagumira mai vacho vakazondifonera bheki pave nenguva igore rapera vafona vakatizvo pane auya netsvagirai kuno vakatanga kunditi asi baba vacho mahafura here tsvagirai kuno tichitoita kuchinjana mashoko ndikati ndogafura tsvagirai kuno munhu wacho handina kumuona kuno wamuri kuti handipa tsvagirai kuno kureva kuti mai vakatambira tsvagirai kuno yemwana vakatora ina handina kurodza mwana kana ndakarodza mwana ndaingokumbirawo vedare kuti ivo vari kuti vakandipa pfuma vouya votaura nyaya yavo kuti vakandipa pfuma iyi handina chandakadya pamwana wangu handina chandakadya pamwana wangu asi vanozvakasasa handina hauna handina havazivi vanhu vacho handivazivi handisati ndavaona kana kumusha mangu havasati vauya vakandifonera ani mai vacho vachiti pane munhu auya nemari tsvagirai kuno ndiani mai avacho ndivo vanoziva zvomunhu ndivo vakandifonera vachiti pane auya netsvagirai kuno ndivo vanoziva zvomukwashaka ivo hauzivi zvomukwasha ainanziandimuzivasandamuona okay yebutuwe ndati amubvunza bababa asi makasiyana namai takasiyana right tigozobvunza yangu ko ava vari kuti mukwasha saka munongoita mukwasha wamusikazivi mai matauriro avaita ana kunge auya musha mangu handimuzivi ko yaidhimandwa kunani mari yechikoro ngati mungofambidzana vaidhimanda kumusha kwemukwasha mukwasha wani wamusikazivi kumba kwamai vemukomana uya uku ndokwavaienda nokuti vanga vasiri kwandiri zvaiitika kupi pane vamwe vanhu vari munyaya iyi vasipo here tinotenda saka kuna tinotenda imamangazana kurume nemukadzi yemukaza kudedza vanhu vakamitisa mwana umntwana wakhona lo sikhuluma senze nje tela umntwana oyinkazana ako kwani ari kuna ari kudivi kuna mai vake
wena kawazi ngokuthi ungaphi umntwana ndakazokudziwa namaye batsho bafuna umama ngekwazi wangitshela ukuthi umntwana unje uyamuzwa ukuthi utheni sakho mana ukhona umunye dizewutheni limzile ukuthi uthini ubaba uvukela indaba kumama lo ngiwazi yakithi yini umvukele kumba ngoba hayi kulo mbuzo ongaphendulanga lapha Nkosi yebo ubaba uthe umntwana ukumamalo hanzi abantu abamthathayo bamthatha kumama lo mamalo so umama lo kasiphendula umntwana athe sungaphi yena kumi njani labathi ngabakhwenyana hamba so you go in tebna uvukela kumama akithi imama lo kasiphendula phendula mama Ngale ukuma kwayo umntana ukuthatha kwenziwe esikole siqalisa ukuza ukuthi umntwana ulejaha sizwa ngoba kwakhe sisizwa ngoba kuba bakusebenza khona ngale lapha athethe khona lapha ngokhwenyana so ethethe ngokhwenyana khona umntana nami mina uyabuyo ngofana kuthiwa umntwana lapha sokubonakele mina ngiba ngumuntu lamovulilisa ukuthi ufuna ungayikhali nocije ngiyelo bize Ngibe ngumuntu ovuli ilokhuzeni ilihlo. Umntwana laphana ngimlandele ngimfucele ejaha. Umntwana nami kanti uhamba njani? Umntwana kwabaleki. Ngingakubeza njalo ngimfucele ejaha. Umntwana ngimethekisele laphana uhamba njani? Usesikole ngamficela impahla zikaSebeki, impahla zikaSebeki. Lesikhwameni lapho lezinye futhi impahla kala mabhuku. Umntwana ngigijime mina ngibuyele lokhuzeni lapha ayivele khona kulo mfana lo osemithisi. Ngifike khona ngale mina umntwana ngifice sethatha amabhuku akhe aphendule mina kanti umntwana ngifuna ukuthi aye esikole umntwana ngifuna esikole ngicela ukhiphe inje yakho lapha elayini ngifuna umntwana ama esikole sepokothisana lapha nomama kamfana umntwana ngihamba fika umntwana kanti wena uhamba njani ukuthi ubuchiya amabhuku so ngikhuluma umntwana kumele enqonde imbuzi lapha aphume umntwana ahlahambe ngihle mfone khona lapha ngahlathi usa $3.50 fone ngahlupha kwazi kwachawa ngibe kumfana lo omithisa umntwana wami kulo msindo sibili abantwana sekubendlalele edakeni ezulani ngingena lapha sabhele umntwana senjani usehambile athi kimi indaba le kuhle simangale lami ngithatha ngithe sokusiyakusa umfana ngambambe lo mntwana khona apha efonini ngamthina lejele lele selilenzile mina umntwana wami ngifuna abuye esikole umntwana wami ngifuna abuye esikole ngicela uphendulisa umntwana ekuseni ngithi ngiyaphuma ubaba kathi wona manje wenza njalo ungazuma ngaleli umfana umntwana lo uzakwanisa ukupata yena lishona mwana chapata pamwe Timotore pamwe zvichametsa pamwe uramba chita zvakakumana imbosiyana naye ngathi mina kunzisa ubuhlungu ngithe sisiyahlangana lo mama zakhe le lapho kufe khona umntwana ngamlandisela mama kule ndaba yenje umzukulwane uhambile wathi utheni ukuba bophisa laba bantu yena usekabheli athi hayi ungababophisi laba bantu siphikisana kunjalo isikhathi siyahamba ukuthi umntwana mina ngitshisa ikhanda uba kwakhe nesandla abantu laba babona bathove bathi thina nje bona kuvele kulomsindo ngcono siyekhiphana i-track right ngimfonele mina sekabhelile sabhelile umntwana lo mina ngiyeza-ke ngathi ngifunani imali ye-track right ngibuhlungu ngemali yami esikole ngisebenza amaliji ngisithi ngihambise abantwana esikole nakala ngitsho siyeke ekugcineni abantwana engikwenzileyo sukela abantwana ngilabo mina bebathathu kazange ngike noma school fees nomani abantwana bazi kakhulu umntwana ngimbhadalele lokhuzeni i-150 esikole ngizetha ukuthi ngamanye koma amabhuku konke mina into ade ngifuna kuphela imali yami so mina abantu abana ngibhizi ngithi ngibandiphoxana labo ukuthi bangazi banjani banginika imali zabo umntwana abuye kimi umntwana usho sebuye kimi lapha nezithwele angizange ngimukele $1 nomele airtime nomani bekade umntwana nami mina sesibhedlela kuthe kunjalo bafona nankamalokhuze nama-audio ngabo baronga bona bachaya bayale nilabo yena usabhenda usebenza khona livele sisonke nxa sithi kakwazi unasiya usebele wakhe nampa babekhulumelana bonke mina ngithi usebele wakhe ngoba umntwana usendlile egumeni bayalobola bathi thina kasikusebenzi thina okwenu lokhu elukukhuluma ngoba mina ngamtshela ngathi umuntu omkambi vele kazange alobole endabeni ezinje besifuna ukuthi abantu ngabe sihlangene saba semanzini amasabonisana linje ngoba mina bangikhulela ngimalukazana kimi into ayikhuluma yena usabhele ndikubisana lana nxa esithi umntwana angabuthi
ulokuze umfana lo ngabutho asasithi kumele siyehlangana emazaleni wathi anditonkine zwana bhuti wakho ekhuluma efonini ekhuluma la mina libaba wathi anditonkine zwana bhuti ukuthi nxa kuvulwa kumbe econet mina ngingabhadala sibila ama message econet singikhuluma layo sekabhelinde sithi anditele zwana bhuti wakho mari yangu ndakarora ndipay wayihlupha ubaba ethi mari yangu ndakarora kuba kweni into yile mina ngicine ukuthi isikhathi ngitshela bhuti bathi khona umsondeze ngapha umthini ngasiqedelana ngoba yena nxa ekhuluma sithi phezu komntana kena kuneza kumphathisa unzima kuwo kusazozahlangana lokunye bona bekhuluma bephakathi komzombo kuyamangalisa nxa ikhuluma thina akakwazi thina emafonini sibesibambana sikhuluma sona lapha asebenza khona kulapha asebenza khona emayini labantu abami bayabonana kakunamntwana angamboniwe lalapho endihlala khona uyakwazi usekaphi lalapho kulo mfana omithi umntanami uyakwazi uyena thithe khona ngapha Watu mzuri utikuma kiti. ndiye Kiti. uthi mina ngamukela Ngwazi into yonke. Yena ngamazi. hayi uyamazi noma lapha khona khathesi ukuthi useshuru ukuthi bayakhuluma konke lo yise mina nanka ama-audio Uyabona? yilo lapho kulo mntwana khona nanka ama-audio yami ukuthi enxele ngangizwa lami ukuthi ngizama ukukhuluma vele siyalwa kasizwani labo abantu abathethe umbuzo Ba, so right. Lapha kulindaba. Mama na. Kulindaba lapha. Ibuna wena mnikazi. Wayifuna mina. Okay. Utwane Sukuma mama kunade. Sukumulani. yilo ndaba yomntwana sivele sonke lo mpofu yila abantwana abathathu abantwana ubaba lo. sehlukane 2011 Ngicela isidingo abantwana bembahambisa ngedress code kuyinto ebuhlungu kimi noma isentane kalona ukuthi angiyesangani labantwana umntwana lo uthe eku-form 1 esiyavula isikole ngabhadala imali yafika 150 ukuthi umntwana esikole ngibhadala i-transport umntwana wakho lapha yini? lamabhuku wakhe Ulapha yini umntwana wakho? umntwana lo hayi kapha Manje sikhulumani. Mnganuma. umntwana useshuru Kuba. Ngapi? kuyena lufana But why singakhuluma indaba yomuntu ongekho yena? Kungaba yikho. Wena mpofu suma. Uyini owenza kana? Umntwana kuqala umama wangifonela ethi umntwana ngimtshayile wabaleka endlini Wona ngowami ndisa umntwana lo. hayi wayengekho kimi Wayekubani? wayekumama Saka wenda njani? bathi sebemtshayile Wenda njani? anzanga ngimenzise ukumlobolisa Wena uthini? anzanga ngimlobolisa mina ungithi wamlobolisa ngoba Why? umntwana lo uthene balekile umntwana lo ngatshela ubaba wakhe izulu lalisine ngaphuma labantwana kwaze wathi atrok lokho ngikhuluma la siyabe sandandela umntwana ngifuna ukuthi umntwana aphele abantwana ngabalalisa edakeni abancane Hayi wena le proof bani ukuthi wamlobolisa? iproof engilayo ukuthi wamlobolisa mina ngithembile umntwana ezithwele bafona abakibo kejaha bathi khona wena abuya sifuna ukuyalobola lo baba wakho sesikhulumele nisaqeda so bona bathe besisesikhulumela nisaqeda Hayi isitsotsi lawo mama indaba yakho yini? indaba le mina ihluphe ukuthi ngibe kwazi ukuthi ulobolisile bafona befuna ukuthatha umntwana kimi umntwana wayala bathi thina sesiyesidakeni bahamba balobola bathe belobolile Abantu bakhona abangaba komalotshweni. Umalobola. obakho Andiyabona ukuthi lapha sikhuluma into eyize. Konke kuyize. Lo into esingayenza ikubhalela umaloboli isamanisi. Lalo walisamanisi lalo. Angeke ukubuya sesimthumba lo. Lo ngwangapi umpofu lo? Ha? estakeni Usaka ungehlule kuba kwazi ukuthi umntana wakho yinda. Phela Bangitshela. ungazikambela amanga lapha thina. bangitshela efonini Ukuthini? bengitshela bethi umntwana ubalekile wahamba Esiyanga. Saka wena ukwazi njengomnikazi womntwana ukuthi umntana wakho unga. bangitshela efonini Bekutshela ukuthini? ukuthi umntwana uhambile ngimtshayile wabaleka wahamba Waya nga. wahamba lapha Wona ethi wena uthini njengobaba? Ubaba webruka kuphela. hayi Manje. Ubaba wani ngangakwazi ukuthi umntwana wakho unga. Ha? kumele ukuthi ngibone ukuthi uhamba yini Saka manje uboneni kona. Kade usedanile umkakho. angizwe sengimangalelwe ngahle Uprice asuma.
15 years. Yes. ubuhlungu obukhona baba ukuthi umntwana wende ele 15 years. Hayi konke lokho thina lina manje ningabahlakaniphisa. Izalahla manje nibahlakaniphisa. Bangena sebengeni phela bemjikele. Yena bangena kudala bongihlala phansi wena. Ngoza ngincedisi. Frezas. Bhalela abantu laba isamanisi. Umpofu uthi umnika isamanisi lakhe la. Ukuphenduka mhla 26. La ulokuzeni la omalobola omathatha umntwana lo. Ijaka lakho lo nabazali bakhe uthi wabhalela isamanisi. Baye lapha mhla 26. Lo mfazi wakho. That's the only way you can tackle this. Ngoba ngabe ngekho lapha siyabe sikhuluma into engayisiyo. Nababhalisa isamanisi. Number 2. Ubabona nabantu bakuya ngafuthi Umoyo. Unto. Ugogolwana bekhona wena. Akude kusemuntu ngomntu. Ugogolwana ukhona wena. Ngakho. Ngimbonile lo umntwana omncane. Pastor John. Ngimbonile la. Abakhayeleni bakhona. Mbone lapha anti ubula amaglasi lele kuzeni le dondolo. Ngiyogqoka amaglasi. Amkhayeleni ukhona. Uthathe yoslo sewatshwa lidale phela. Uthathe yasibhe. Ye. Iclaim yakhe kulobolisa umntwana. Kodwa kade kakwazi uzakuphendula. Sabhuka yindeni. Ha? Machipi. Ezake ngolo machipi. Ngeva umashubi lapha. Machipi. Awubazali besidakeni ngifaya wena umazakhela kungani mntana. Umazakhela esidakeni. Lapha athethe khona isekadenda lapho kunomfazi wakhe. Amthethe yahlezi ekathisi lapho kuthethe khona umntana. Lo mntana wakho is very stupid wena mama. Umntana wakho is very stupid. Akathathwa lapho kuthethwa khona uyise. Mncane ukuthini? Nto ngawumuntu esifanele ukuvuma sethulile. Lapha sebenza khona. Sisebenzile. Yena mina ngitshela ukuthi umntwana seleje. Umntwana amaphitshi. Etshela yena lo. Etshela wena. Etshela umntwana. Ngibona umntwana ufana lo mntwana. Wathi umntwana sekhona. Lapha ngibuza ukuthi isamanisi leli imbona ngayo. Ngibuza. Mina ngikwazi. Angikwazi. Balifisa yena amapolisa. Ubona yibo abathathile ukuzine wathathwa ekhona. Sifana imali yokuhambisa isamanisi. Wathathwa umntwana ekhona ngale kumama wathathwe Yes. Done. Imali yokuhambisa isamanisi lesi kubaba ngozo lapha sebenzela khona ngemayini. Angisebenzile ukuzine kwethu. Alisebenzi bona ukuze mina kodwa ngisendini. Hayi kayisuye vele uhambisa isamanisi. Nomekwazi. Zwana Ukuthi ngingale. ufonele umntwana wakhe. Nomekwazi. Wena mama. Nomekwazi lo. Isamanisi lihamba la siphana imali yokuhambisa isamanisi. Ngiyafonela abantu abakhekhe kade silibezwe besabela ukuthi ubaba siyakwazi Mama. Lalela ukutshelwa. Lokho ukudinga abantu laba abasikayo kula msebenzi. Kuthiwa ngoba ngibona Goromani. Uyothatha umkhubelo waba lokho. Kuthiwa ngoba lokho. Ngoba la yahlanya. Uba wanga ngikho. Uba ukhona kanti imali Uyimali ngubaba. Unambi yebo baba. Nanje wona kubhayiza amapolisa. Phambi kwabantu laba sokufuna imali. Snika. Anti uyahamba ngabo phali baba. Ngihamba ngabo phali baba. Saka manje ngoba buwa ngene nkulumo usazala sonke. Anti uyazi usazala sonke lo. Saka manje wafuna imali kuba. Hayi phela luthika hambisa umbaba hambisa. Wena unapho ngakusimali kulo. Hayi baba bimsana utitha zvile. Ngakuzuna Kunonzikwani kwa mwana wenyu. Abomai vakandithi bhafuni kwamapanyati. Wena mdala. Panyati mukoni konyati. Mpelo
isamanisi hambe enkumponi yena ubuya nje Kuthiwa ngoba nabantu bakhona. bahlezi singathola sithupha ngalo Kufana kwazi ukuthi ungakodwa ukuthi yikho bayebehamba khona bayebehamba khona konyathi enkumponi ngakwazi azange ibe Kuthiwa ngani umfana wakho nibizo lakho? Lele fight ekhomeni. Ma? Lele ngasoze. Bahlala enkomponi. Empress mine. konyathi enkumponi Futhi imali yakhona kuthiwa yini? imali yangikhona mna Imali yakhona kuthiwa yini ibizo lakho? ijaya farm ijaya mine bayebehamba khona Ubaba lo ngibone kudala ngithatha istatement vele ngitule methi lo. Lo. Ah. Ubaba lo ngibone kudala vami. liyakwazi lapho engikhuluma khona yikho abahlala khona yikho kwathatha khona yikho kwabalekela khona umntwana khona khona ngala yikho phela de kubuza ukuthi liyakwazi yini lina lathi kalikwazi khona ngathi ngimthandela izandla zami ngila ngikhiphe imali ndinosunga vanhu vauikana Oh yeah. uza kuya ngapha ungafana ukuhlala lawa indaba Awusenuko.